grla se nalaze unutar. Magic Star je ušao u devetku. Da vidimo, Silvestra najslabije startovala, dakle bio je to grlo Magic Star koji ušao u devetku, naranđasta kapa na kacigi, roza kapa na kacigi, Hadžić Dres ima lider. Here Comes the Bear vodi ovo nadmetanje, na druge pozicije Saint Pantaleon, ukoliko se ne varam, treća pozicija, plava kapa, to bi trebalo da bude Strong Request, na četvrtoj poziciji Government Call, peta pozicija za Almighty Boss, šesta pozicija za Magic Stara i Željka Ilića. Zatim Silvestra pa Benina Har, na čelu nema promena. Here Comes the Bear vodi ovo nadmetanje, ima u dužinu prednosti, sada 3/4, do sedla mu dolazi Saint Pantaleon. Skroz polja kao treći konj, sve vreme sakriven Comanche Warrior. Iznutra omleni Here Comes the Bear, na čelo ide ogromni Comanche Warrior uz barijeru Saint Pantaleon. Skroz polja Almighty Boss, Comanche Warrior ispio na lidersku poziciju. Očekujemo suvereni trijumf, ali izazvaće